Hindi nga ro din irugi nga iba sa pamagayam tilagip tinapalabas ni pagayam ti nga Ursula iti Banay Lugos Norte. Sagudayin nga ro ti surat. Dear Manong Nemy, dagsang-gasat anak ki asawa talima adin. Talima idin at awan ming agdandan na kadi Kenny Vincent. Ngem di kampay na daan iti anak. Sakit na aksidente ti asawa ket pimusay. Nabaluak nga rod Manong Nemy iti tawen ko nga 30. Nga adan bukod mi nga balay kadi ti asawa ken adda sari-sari store ko ken nagagetak nga agtaraken iti manok. Adu di kiti nagar-arim kanya kalbasan nga nabaluak ngem jak pulos in kaso ida. Tayong karik iti bagik Manong Nemy nga jak ko nagayak. Ngem tidya ka mo Manong Nemy kat saan kun sana tungpal deta nga karik. Kasi tiway sa nga aldaw Manong Nemy nga mapangko pa naggroceria. Ni Jimmy, may sa nga tricycle driver Manong Nemy nga arkilaek nga luganak kuno makluganak. Ket syempre madlaw ko man nga kasla ising-singad na tibagi na kaniyak Manong Nemy. Tabarumat pala isuna. Nakadidilaw-launay Manong Nemy nga ising-singad na tirik na kaniyak. So nga itireta nga aldaw Manong Nemy kinunana kaniya. Gumilgil ayab tibagik diriknak Manong Nemy ket kayat ko amasabsaban ngem di na pulos kabaylan nga sabsaban. No diket ad-adda gumil ayab ket dayta Manong Nemy nga mukmeten nga balsen dagiti arakop agek ken aprus ni Jimmy. Mutoyin da kita kargam. Tasya akong di magmitbit Ursula. Manang kunam Jimmy, manang kunam. Danon siya mariro kat sangapulo atawen tiba ita. Iti edad. Ngem tila nga ket inauna iti talo nga tawen. Agas ka lang amin nagtawon iti 25 Ursula. Ken napintas ka. Diya kayat nakas nga angaw Jimmy. Saan nagagang angaw? Ore man pa salutsudin kadagiti padag ng tricycle driver. Ken adu ti magbagang agkabagay ta. Diya kagluglugan ni tricycle mo magitam. Dunggunam. Si Carmen. O may kakit din. Kasano ko mga saan nga siyak ti pagluganam kat siyak ti agkarga. Ken kas iti dati Ursula. Libre. Basta sika. Tudno ti kunana Manong Nemy libre. Taore kasano ti panang ipapilit ko nga edad kang kuwana ti bagpletek. Ngam saan nang awaten. Ken no samali Manong Nemy ti paglugana. Jesus marigatan na. Awang kas kini Jimmy talagang numabalin kat dinakayat nga grigatak. Iso amin ti agbidbid, abang karga, kadagiti karga, iso tagiti saag, iso peti mismo nga mangiserek Manong Nemy, kadagiti karga, kiti uneg ti balay, kiniti uneg ti tianggi. Oh, deta, naiserek ko amin ng kargam, Ursula. Amangan no, kahit mo pa nga tulungan ka nga, aglukat ka dagiti kargam, tatulungan ka nga gi-display ka dagiti tagilakom iti store mo. Uy, samot na. Doon na yun tibayadaken ka. Diyak ka di mata kunaken ka nga libre. Mabaling ka di nga rodmet. Business is business, ako nada Jimmy. At ang negosyo ka sari-sari store, kaya nagpaspasada ka met. Iso nga dito yun. Tipletek. Kantandan mo ng tulong kanya. Awatin mo. Injayak manin kang kuha na Manong Nemy ngem nagseryoso. Ursula sa nag-agangangaw. Ayatenka. Agmuyong ka din Jimmy. Inauna nga amang iti sika. Ngem iti sika. Baluak. Sobra tinatay nga ako nada. Ano ko mga siya? Gabata siya. Tik-ikis ti puso ko Ursula. Awatem ka din ti pagbayad ko. Kaya rin ka ituloy yung tagpasada. Libre ko nakmet. Sige. Inakagtuloy yung tagpasada. Oy, Jimmy, agsubli ka. Alanti pletek. Jimmy. Manong Nemy san nakon nga kaskaso pa ni Jimmy.
Talaga nga aramidan iti amin tapno malukoy na tiriknak. Sa bagay Manong Nemy aumat ka din ti sa pulag kang kuana. Ngem no mabalin Manong Nemy ket jak kayat tagbidot manen. Jak kayat tagsagaba manen. Nagsagaba ako na minsan, iti pa nakapukaw ko kini Vincent. Jak naman Manong Nemy ngawa malat imbati na pakalaglagi pagkang kuana. Kad nasapa nga inalan na po Diyos. Nasapa nga napukaw ko. Amangan no gayatak manin. Kad mapasamak manin na mapukaw ko. Manong Nemy adakad kaduwak dito balay kaanakak ng iso ito ni Archie. Isunukat mang tulong kanyak Manong Nemy. Narigat tagbay mesa. Tultulungan kisunay iti balagbasa na. Iti mesa nga rabi Manong Nemy. Nalpasan nga interkep ni Archie ti store. Kit ko na. Nairagap ko dyan istoranti. Nalalaing ka nga din sa silod mo, tamaturog kan. No, nalpas mo digiti homework mo Archie? Auntie? Ada ka di bagam? Ada ka di problema, ha? Archie? No, nalpas mo ti obram. Kadawanan ti obram. Ingat ti silod mo. No, adamay baga, malagtugaw ka. Nansakit seryoso kayo baga ma. Thank you, auntie. Thank you, iti parang paadal mo kanya, auntie. Sabi ko mata, tuloy-tuloy ti amin, aging ka makapagturpusak. Tano saan nga siya ti, mang paadal kanya. Sandak lagi di kabaylan, datatang gininana nga pagadalan. Awan ti problema iti daytarji. Bas na ipasnek mo nagbasa. Di mo sayangan di kitigas gastusem, ngayit itad kuking ka. Di ka pala makinubnubya, wano ada ka din, ha? Awan pa yanti, sa akong tulo panunutin di makinubya, indon makapagturpusak, kanandang trabaho. Very good no kasta. Amom, Archie, pakaragsakak ti makatulong, nangro na kada kayo nga kaanak. Ta sa din ako mati pangipanak, kada kiti masapsapulak. Kita di ka matnadan ka na di uncle mo iti anak. Kasano nga rin natin makiasawa ka manin. Ana? Makiasawa? Taopay ano kas pagarigan ta makiasawa? Ang mga dinakton kayat na tulungan. Tulungan ka ta. Kaya sino kung tinagkunakin ka nga makiasawa? Ha? Hindi kumapay laing no kinayat ko. Nasadag namin titong galmay sa katakayo kini Manong Jimmy. Ni Jimmy, awan tayo chay. Manglok-loko laing. Agang angaw laing da nga Jimmy. Kinawan tigbagdanagam Archie. Ha? Agasawa akman kas pagarikan. Itultuloy kong tulat na timang tulong kang ka. Laglagi pang data. Dahil nga ba nagsarita mi Kendia Archie tabnawa malawlawgan tanyaman nga ba nagduwa-duwa na makadlaw nga mi na talaga Manong Nemy nga talaga nga ara-aramid na ni Jimmy ti amin tabno malukoy na triknak wen Manong kana do ti makadlaw. Iso nga doon nagiti pamatid nga posible nga maaluko ito triknak kahit mapasamak ti ba nakiasawak tumanen. Ngam na mabaling kat saan kuma. Kaday ito ti kabuting ni Archie ang mga sangot nun nga ituloy pa yung pagbasahin no kas pagarikan lang. Ngaming karik kang kuhana kaya da asawa kay awan ituloy ko timang tulong kang kuhana. Inangaramid nga rin amin ni Jimmy ti pamuspusan Manong Nemy tapno malukoy na tiriknak. Formal pa nga umay dito'y balay Manong Nemy tapno masyaran na. Wan Manong Nemy kasi ti may sa manin nga aldaw. Intulod nak manen dito'y balay kalbasan nga naggroceryaak. Aging ka nga kunana nga makiinom ka no. Yan. Babit lang nga rin Jimmy ha. Taya lang katinomem. Inomam nga danom. Uwag gayam. Nalamiso na sa Jimmy. Madamdaman to ti danom Ursula.
sinurot nakmadgayam dito kusina. Sorry. Apay pa lang amin ng baunin ka nga umay mangala. Kat makastare kakmet. Tapos pastare ka nakmet. Apay inarakop nak. Ipatanak. Saan ka nga rakupin? Saan ka lang nga basta rakupin, Ursula? Uy, no di ka, pwede ka di mahuwaw nga bibig mo. Saan? Sige pa yun. Ha? Uy, bastos. I love you, Ursula. I love you. Ipatanak, Jimmy. Jimmy, saan ko nakit? Jimmy. Manong Nemy, saan ko nak? Ngimjak mat agulagul, Manong. Tigaya may bagbagak na saan kat saan mo isarden. No dikit ituloy mo. Kaya rigak Manong Nemy tinabayagan nga saan nga nakaraman iti arbis. Mula, uno daga, nga matiktikagan, uno natikaganan kat kasapulak titudo, bayakabak, uno arbis, tapno may iti panakawaw ko. Kadada ni Jimmy, Manong Nemy, nga nakalalibtak, nga nangarakop, anang amal, anang nanam, kadag iti mawaw, abibig ko. Abaya, tao ak, Manong Nemy. Awampay tima ko na nga edad ko, karugrug suwak. Kat adadta ni Jimmy, Manong Nemy, nga yarigan na tibaggang, kat asin no ti saan nga sumgid, numedan na ak iti baggang. Nakawaywaya kami, Manong Nemy, kini Jimmy, tawan tinakadisturbo ka na kami. Nakanukat man ti store, daman na kitag tugtugtug, ngam saan minging kaso. Mansulat tati pa nagtugtug da, ngam tugtugtugan nakmet, Manong Nemy ni Jimmy. Dada kami, Manong Nemy, ti uneg ti silid ko, kat kastauna yan, iti pa nang lailo na kaniyak. Iti pa nang ulit-ulit na, panang nanam kadag inibibig ko. Oh, Jimmy. Kat saan lang nga dagiti bibig ko, Manong Nemy, tamo na amin nga paset ti bagik kat kasapulan, iti pa naka-ip-ip. Mawaw na magaan kat kasapulan na ti arbis. Uwen, Manong Nemy, orela namin taloak nga naitayok, Manong. Nakalalaing ni Jimmy. Ano mabalil na kumakit at dagundahoy may tidedi nga malam kat itultuloy mi. Sa nga balik ko na tadun tupay ti dumteng nga gundaway kat saan nga mabalin nga dinaitakder ti dayaw ko. Uwen, adaman karik idi nga saan akong nga gas-asawa nga manyapay ko mga ron ita kat ni alagang inpariknan ni Jimmy kaniyak, Manong Nemy, idi sapsapulik kan kail-iliw ko aragsak. Jak kayaten tiagayat kunak idi, Manong Nemy, ngam jak naliklikan ni Jimmy. Tabat check ngay patpateg na ken mariknak met ngay patpateg ko iti likudan ti edad nga nagbaitan mi. Ken iti kinabaruna ket baloak. Iso nga manipod idin, Manong Nemy. Ti laengen kasar ti kurang na. Tapno mako na nga agasawa kamin. Agawawi din dito'y balay, Manong Nemy. Ken agkakaida kampayin. Hohen, Manong Nemy. Ket kan kanayan kami nga mapmapnek no kasta ngagpapas kami tiragsak kini Jimmy. Ay kamarak Jimmy. Nakaragragsak ak unay. Ore matsyak, Ursula. Awang nga tan di kararagsakan na sang siyak. Nangaronan no makapagkasartan. Tanda ka din na pangikasar mo kaniyak. Ha Jimmy? Kurang pa eh. Iso nga rin nga yung agawak tek pasada tapno makaurno nga. Katang umunan to nga gumata nga kiti wedding ring nga para kadatang. Tano ti agpasada laeng ti tricycle ti obra mabayag ka makaurnong Jimmy. No kayat mo kit usarek di kwartak ta iso di puunan ta nga agtarakin ti manok ken baboy. Tay 45 days ka manok. Ha? Agnegosyo ta. Ewan, isa ko mga rodeta ti singasing ko keng kaya, Ursula. Sige, palanuin ta nga rin nga na siya ti amin, ha?
Kat gabuta rabihin maturok-tan. Labit laeng. Muti man timay sang dakulap mo. Itad ko keng ganimay sang dakulap ko. Danto pa'y mga dakulap ko. Di may santon. Ihawat mo. O daytoy apay. Nakasuot pala keng kati wedding ring yo. Kani di asawam. Uksote mo. To apay. Ni daytoy. Ta inuksot inuksot mo matin. Sukatakto itinapinpinta sa Ursula. Buti nga rin dati duling ko. Tamangan iponsyap mo. Sigawin. Alawin. Nuti mo kaya't ditaan ko nga isusuot pa dito yung wedding ring ko. Wedding ring idikalay sa amin kini Vincent. Iduling ko nga dito yung wedding ring. Kay sige. Maminsan pa nga ron. Maminsan pa nga. Ulitin ta. Uy. Jimmy ka. Uy, Jimmy. Unak lano awanin Manong Nemy ti kaduble na talip-lipas ka mga rod itay. Ngima po talaga parparag sa akin nak ni Jimmy. Jimmy. Imbag lagi din dimteng kay tibiyag ko. Kung naklanos sangkon nga maramanan ti kasting Jim. Tikat laing mo ako mirab-kirab ti wansanas sa akan tumanin mangan. Urin saan ko nga buguan naramraman ko na oen Manong Nemy kasta unay ti pa nagpapasmi kaslasang kam nga mauma nagdinamag nga rod Manong Nemy ti lugar mi ti arig na nga panaglibin min kini Jimmy Manong Nemy ta siguro kat inwaras ni Archie nga kabkabalay min ni Jimmy. Siyempre Manong Nemy makibiyang dagiti kakabagyan na di Vincent. Iso nga ti may sangal daw Manong Nemy may nakpinasyar ni Uncle Tomas Manong Nemy. When Manong Nemy pinasyarnak ni Uncle Tomas, pinastrik ko nga ron. Nakapasyar kayo man Uncle. Napatiglaki di tigagarayo. Maya Ursula, malasang ko. Tagas sa panakaamayo, nga kakabsat, sipod awan di tinagan na kanayo. Kaya trumbeng launay nga makibiyanga ka na giti mapaspasamat. Uncle. Saan ngamin nga may baga nagiti kakabsat mo adi da kanunungan ti pa nagdenden nayo kini Jimmy. Ha? Katsyak ti mangidanon kan ka. Uncle, biyag ko na ito eh. Katsyak lang ti desisyon ti bukod ko nga biyag. Wen, biyag mo. Pudnuti ko na. Ngem kayat da ka nga palagipan kan patigmaan. Kayat da ka nga palagipan kan patigmaanan. No kayat mo medlagayam ti makiasawa. Api nga ni Jimmy. Gabo ka dita inaunaak ni iti iso, Uncle? Kaya amamom ka di launay? Amamom ka di unay ti kinatao dahi dyan nga Jimmy? Uncle, baro ni Jimmy, awan ti pamilya sungsung-batan na. Iba't patignak. Iba't patig ko. Agbing pinatig kami. Para kanyak Uncle kat awan ti problema. Sigurado ka kadi nga awan ti sungsung-batan na pamilya? Sigurado ka? Sigurado ka kadi nga talagang ipatpatig na ka? Wano, dagitilasan ni Kuwam, tinapatig, ha? Uncle, saan nyo ko manghusgaan ni Jimmy? Adabukod mo nga balay. Okay, paano na amirisip nga na imbag, Ursula? Adabukod mo nga balay, adda store mo, adda pagtarek na iti manok ken baboy, saan ka din nga dagitalaeng, tigun-gun uden ken ka ni Jimmy? Agel, pinastrik kayo. Tati amok kita. Okay, tisaritaan ta. Ngayon, sobramat din ti panang biyang yun, iti biyag ko. Mabalin yun ti po ano, Uncle?
Mabalin yun ti pumano, Angkel. Ursula, lading iti, Angkel. Ngayon ti pa nagkunak at sobra, ti pa nakibiyang yu kanyak, iti raramidan nyo. Amok na raramidek, isong awan ti pagdanagan nyo kanyak. Wen Manong Nemy jak kayat tikas jahay nga inaramid na Uncle Tomas. Sobra ti ba nakibiyang na. At dati kakabsat ko, apeng nga saan nga isuda ti magisalita kanya. Apeng nga na Uncle. Nga adayo. At sa sidag ko na kakabsat ko, magpatigmangan kanya. Kinamok tararamidak kunak Manong Nemy. Ipatpatig ko ni Jimmy, kanipatpatig nakman. Ni may din Uncle Tomas tapno pag sinain na kami tapno pukahon na tiragsak ko. Kakaiso na nga dandimteng amang paragsak kanya kalbasan na nagsina kami. No way. Nagtultuloy nga rod Manong Nemy ti panagdan nami kini Jimmy ti panagtinulong mi iti negosyo mi nga panagtaragan ti manok ken baboy ti store kada diri kundaway nga panlat na matagpasada. Ini may sangal daw Manong Nemy nga dimtengak diti balay tadala pang ko'y naramin nabati ni Archie kat idi ta sumang petak. Andi, Archie, imagman na dimtengkan at agur-uray kang ka medyo nabayagdan. Agur-uray ka niya? Asino? Asinuda ko namang te. Asinuda. May isa nga kasla masaksakit nga ina, kendua nga kasla malnoris nga ubing, anting. Awan ti amam mo kakasta di klase na nga agiina, Archie. Siya ka dito masapol na? Si kamat ti baga dayjing Stella, anti. Stella. Sige. Inak ita yan da. Ken amuek no sinuda. Ken no anya talaga ti kasapulan da kanya. Jak pulos namnamaen Manong Nemy nga adadumteng agnagan ti Stella a makasapul kanya. Kada dua nga anak na Manong Nemy. Asin no da itong Stella? Kanape nga dimting. Kanape nga, anya ti kasapulan na kanya. Manong Nemy, nagsinto ka na kiti mamuhak. At dagayang pamilya ni Jimmy. Oh my God. Gusto di ko na Manong Nemy ni Uncle Tomas. Nga ko na masiguradong ka din nga awan ti sungsung-batan ni Jimmy a pamilya. Jack bulos ni namnama Manong Nemy nga ti may sangal daw gat adagiin nga dimteng dito yung balay kat siyak ti kasarita da nga ipakamuda. Nga ipakamuda Manong Nemy nga adda paset ni Jimmy ti biyag da. Binayak lang Manong Nemy ni Stella nga nagsao kat kabayatan nga timtimek. Tumtumrem Manong Nemy di kitiluana. Manong Nemy, banag, ama ibuyo ka. Awan tirantak, amanggulo ka na kayo, kini Jimmy, manang. Tapat check, ipatpatig na ka ni Jimmy. Katsyak, din akong kayat. Daore no inauna ka ng imiti siyak, ngam ama nga napimpintas ka. Kaya napintas ti biyak mo. Aday ta, tisapsapulan ni Jimmy. Ti kinapintas mo, kinapintas ti biyak mo. Hanya nga tirandam. Kahit ko lang ipakamukin ka manang. Adag di doang anak ko. Putot ida ni Jimmy. Agas makitam tilangan. Nakakaasida. Diyak kabaylan nga itad kadakwada ti umno nga taraon kanda dumapay ka sa pulanda. Tagas tumat ti kasasahat ko. Masaksakitak. Anyang arti kahit mapasama kita. Naputot ni Jimmy di kiti tuwang umbing. Ited mo kada kami di kiti umbing kasta saan manang. Jakmat nga rod kayat nga maisi na kaniyak di kiti anak ko.
ngimrumbeng laing nga suportaran ida ni Jimmy. Manong Nemy kasla na ulit-ulit dayta nga imbaga ni Estela. Rumbeng laing nga suportaran ida ni Jimmy. Rumbeng laing nga peso. Taputot na ida. Habi nga binaybayan na kayo. Nagkakasing nga talaga tilangaya. Langa digit anak mo. Amangan mat no, saan ka panganangan? RG, auntie, mangisagana ka man ti taraon para ka nagiti sa ngaili. Darasam kat ne, langada talaga't mabisbisinan. Sige auntie, uwain Manong Nemy, tsak maawatan ti riknak. Itay, kat kasla makapong tutak. Taad namang guped, wano anyaman, ang mga tipa, tiragsak ko, tiragsak mi ni Jimmy. Kas kini Uncle Tomas Manong Nemy, akayat na ang mapasamak tiba nagsinami. Ita, arad to'y nagiti agina, nga bagbaga ni Stella, nga nagiti dua, alangada ti malnoris ng ubing Manong Nemy kat putot ni Jimmy, nga rumbeng una nga suportaran ni Jimmy ida. Ano daytoy? May sakadida ito nga takila problema. Daytoy kadi, ti adada ang makaibaga nga rumbeng unay nga agsina kami kini Jimmy. Taad na pamilya nga dada makasapul ti pagrebengan na. My God, maulit ka di manen nga masagtanak. No napukaw ko di Vincent nga muna nga sawak kat nagayatak manen. Mapasamak ka di manen nga masagtanak. Mapasamak ka di manen Manong Nemy nga mampukaw ko. Ti may nga tao nga mangipatpateg kanipatpateg ko ang makaitad kanyak itiragsa. Simken ti asik kadagiti aggiina Manong Nemy. Talaga nga nakakaasi tilangada. Pinakan mi ida. Kahit kastaone ti kaado tinakanda. Ngayon ito nga naamuhak Manong Nemy nga dagahem pamilya nga binaybayan ni Jimmy. Naman pa'y bagaitan ni Stella nga sanda nga nagkasar talibin dalaeng. Kahit nalawag Manong Nemy. Nalawag unay nga inalilaw nak ni Jimmy. At diya mo, tasumken tigurat ken kuana. Inalilaw nak. Husto ni Uncle. Ang dagayang pamilya nga sungsungbatan na. Kas diyagan ti kinatao ni Jimmy Manong Nemy. Intultuloy mi tinagsarita ken Estela bayat ng oray mi nga dumteng ni Jimmy Manong Nemy. Manang Ursula, naragsakak lao na yan, no? Binulan nga mangtid ni Jimmy, idisuportar na kaligit anak mi. Uri no ituloy yun tagdan na. Ken ore pa no kasar kayo, tadi ka ba't ng kasar? No isumanday tati pakaragsakan nyo. Basta tinaskan, kat ada suportar di kitubing. Stella, Jack pulos pagarupen nga dagayam pamilya ni Jimmy. Ngem Jack kalikaguman nga agsubli kada kami ni Jimmy manang. Oray pa'y. Ngem rumbeng laing nga subyanan na kayo. Ngem sana kun nga eten pa'y ni Jimmy. Si kandibat patig na manang. Apeng ikalkalintegam dahi nga lalaki. Di mo kadikayat nga siyak ti mangikalikagom nga makapagsinubyanan kayo. Para man lang ti pagsayatan di kiti anak yo. Masyanak ka di kiti anak yo, Stella. Manang Ursula. Kailangan ti pagdaragam. Da siya kun ti mangted ti suportar di kituping. Tulong ko kada kayo. Mangtedak iti kasapulan nyo. Ket mabalin nyo ti gawin. Ket agsarita kam to kini Jimmy ti nalapat. Tanasken nga agsubli kada kayo.
Kasta nga ron tinaramid ko Manong Nemy sa anak kamasayangan no manuman ti maitad ko a kwarta. Kadagiti agina. Manong Nemy maasya na ka talaga kadakwada. Ananuek ti ado nga maganansyak. Iti sari-sari store ko ken ti panagtaraken ko ti manuken na baboy. Ananuek ti ado a kwarta Manong Nemy kita may salaeng ti pagbasbasaek nga iso ni Archie. Kadududwakam lang may katulad ni Jimmy. Ananuek ti kwarta Manong Nemy. Iso nga nang tedak iti pa-check na panagkili na kantidad para kadagiti agina. Kalpasan na ket pimanaw dan. Dimteng Manong Nemy ni Jimmy. Ket kaslasan nga mamati. Inibagak nga dimteng digiti agina ng Estela ket digiti duwangan putot na. Inalilaw nak Jimmy. Ti amok ket napudno ka. Ngem inalilaw nak. Ginundawayan nak. Saan kang inalilaw Ursula? Ano nga saan? Nakalawlawag ti amin. Tanusan nak ko mga inalilaw api nga di mo impudno kanyak. Nga dagayang pamilyam. At dagayang duha nga putot mo. At dagayang binaybayam. Ngem talaga nga saan ka inalilaw? Saan ka nga ginundawayan? Ipatpatig ka. Saan kun nga ipatpatig na diyang Estela? Mamati ka kuma. Saan mo nga ipatpatig? Kabutawan ti maganab mo keng kuwana. Ket siyak ipatpatig mo? Tada maganab mo kanyak? Ada bukod kong balay? Ada negosyo? Kasta ka di? Saan ka nga grason pay? Kabudadyak mamati ka na ginarason mo. Mabali mo ti pumanaw. Pumanaw kan. Gabutasan ka nakasapulan. Uwan Manong Nemy kasta iti panagsarita mi kini Jimmy. Imi papilit na laing ipatpatig na ka no. Ipatpatig ka. Uri no awan di kita nga kukuam Ursula. Uri awan istormo. Uri awan bukod mo balay. Uri awan negosyum. Ipatpatig ka. Jack mawatikan ka Jimmy. Iso nga ulutik. Itamit langit pumanaw kan. Ursula pumanaw kan. Lupay na sakit ka niya. Talagbaling kamatin nga napatig ka niya. Kaya mo kinikit sana kung ngagsangit. Kaya mo kinikit talaga nga dimteng ka nga gamay ko nga paragsakan nga. Kaya na nalilawak. Lupay na sakit nga mapukaw ka Jimmy. Tamo ti Diyos no kasano nga impatig ka. Ngam saan nga naikari nga si ka. Ti para ka nga kalpasan nga nabaluak. Ursula please. Please, ituloy mo kumati bang ipatag ka niya. At kasartan tap no awaan ti maramidan da yung Estela. Ikasar ka. Datantag dan na itag na na yun. Katuin. Jack baybayan na kiti putod ko. Suportara kita. Basta tinaskan ka data tagasawa. Sumarteng kan. Tawarin no anya ti magbagam Jimmy. Basta para kanya kat idalilaw na. Ginundawayan na. Iso ka pumanaw kan. Saan ka nakasapulan? Awan nga ron tinaramida ni Jimmy Manong Nemy no di pimanaw. No anyaman di kiti insangpet na karwatan na. Siya kon Manong Nemy tinaban nangala nangumong nang karga itibag sa ko inpurwak kan ko ano. Naalak tibag ngayon di kita arwatan na kat inruwar ko imbakal ko tiruwar. Pumanaw kan kat sang kanton gagsubsubli. Tano sang ka pala pumanaw? Laglagi pa nga kabagyak amin ti aglawlaw. Dagiti addaw ti aglawlaw. Kabagyak amin nida. Kat nakayat ko nga pabugbog da ka. Kat mapasamak. Mga yabak lang ti talo kadakwada nga narakkel ti bagida kakasinsin ko. Kat ulud-uludan da kang irwar. Iso nga pumanaw kan. Bimanaw nga rod ni Jimmy nga ming Karina ngagsublin to. Nga mawareg subli-subli Manong Nemy. Dinan maalukoy pahi. Tinalilaw nan nga riknak. Basta para kaniyak. Kat inalilaw na ginundawayan na. Husto ni Uncle. Husto di kakabsat ko. Husto ni Archie. Saan ko mga rumbeng nga nayano daklatan kini Jimmy. Nakawaywaya ko maidi Manong Nemy nga pagkadkadak. Idi sulisugan na. Naman yung araw. Kad narukupak matlaing.
tao aklain. Ituloy ko nga rod Manong Nemy tinegosyok o awanin ni Jimmy. Dakil man nakatulungak ni Archie no kasta nga awang klase na ken no bakasyon. Kaya dumit Manong Nemy di kabagyak nga may mang tulong kaniya. Nagsubli-subli nga rod ni Jimmy Manong Nemy. Siya ka manin? Kadyak to sumardeng nagsubli-subli. Aking ka nga jak malukit tirik na Ursula. Uray no anya tararamidem ko nakmet. Saan ka nakayat no pa'y nasakit para kanyang? Saan kumot na sublian di kiti agina? Makamu ka. Awanan bibiyan ko no sa mga sublian ida. Sublian man ida no saan. Awanan ti bibiyan ko. Kinawamatan ti bibiyan ko kin ka. Ursula, nagpagpakasyak kin ka. Adakin ka tiragsak ko. Ken patsyak nga damat kanyak tiragsak mo. Isong rumbeng nga sikakin siyak tagdan na Ursula. Pumanaw kan! Pumanaw kan ko lang. Kat maudin na ito nga panakakitak ken ka. Pumanaw kan! Uwaray ko lang balibag. Manong Nemy tiri daw. Kat talaga ay daw dawat ko sa api ko ma. Tasaanan nga makant. Mang disturbo pa rin siya nga Jimmy Manong Nemy. Ayun ka Manong Nemy nga malakip ko. Tinuksot na a wedding ring itiramay ko. Nga indulin ko. Napang ko inala Manong Nemy di wedding ring iti nang idulina. Sa ako balbaliw nga isuot Manong Nemy. Kahit malagip ko man hindi di Vincent nga sawak. Vincent, apay ngamin nga nasken nga sukatan ka dito pusok. Inidumteng ni Archie Manong Nemy imbagak kang kuwana. Archie, auntie, ang gagsukatan. Gasukatan ta no pormem. Tada papananta. Papananta di. Nakaragapan di store. Kahit ko nga sakbay nga lumnek ti init. Kata sarungkaran tati tanem da di angkel mo. Sige nga ranti mabiglaeng. Alistok di mamles. Napanggam nga rod Manong Nemy ti Memorial Park. Idi sa kaanan ti tanem Daddy Vincent. Para bawak Manong Nemy ti talo nga sabong. Ititanem na sakdang sindi ti talo nga kandela. Kadagana rubos na kiti luhak Manong Nemy. Kabalagib ko. Lagi tinararagsak nga kanito. Ken malagib ko na bayag-ayam nga san ko sinarungkaran ni Suna. Sipod dimteng ni Jimmy tibya ko. Sipod idinauksot ti sing-sing ti wedding ring itiramay ko. Italamat manin nga may ko sarungkaran ni Suna. Marunrunten di kiti talo nga kandela. Ngayon tugkal mo anti. Ito sa kanan ti tanem dedi angkel. Kanlimlikan siya init. Santa ka di pa'y nga gawin? Umuna ka lang Archie. Mabati ak palaeng. Urayan ka lang tangaro din na auntie. Narigat nang gawin mensa ka dito eh. Kahit kung amin nga ulit-ulitan tagpakawan ka di angkel mo. Tadyak na tungpal ti karik kang kuwana. Ing karik idi nga sana kun nga gayat pahi. Ngaminayat ko ni Jimmy. Gaya makad nagbidutak. Kuma kat saan ko idi ngayon palubos nga nagbalagi ni Jimmy nga nanguksot iti wedding ring mi iti ramay ko. Isumit lagay man ti nga idi kadyak batan makikita ang nakasuot iti ramay mo ti wedding ring yo kada di angkel. Ngamita kat nakasuot manen uwen. Insuot ko manen kada karkariak manen kini angkel mo. Ajak tunuksutan pa na ito nga wedding ring iti ramay ko. Kaya talaga nga ajak to nagayat pa iti sa bali. Nagsublimanin ti panagayat ko kinangkel mo. Kaya pulos nga ajak to naramidan pa iti agayat ti sa bali.
ikarik kang kabinsan. Wen Manong Nemy, inawat ko abidtot ti panagayat ko kini Jimmy. Abidtot anagayatak manen. Akas kini Jimmy tinayat ko. Nga dagaya man sungsungbatan na itibiyag. Garing-garik Manong Nemy nga jakton kayat pa'y nga maulit ti agbidtot. Wen, jakton kayat pa'y iti agayat Manong Nemy. Iso nga ita Manong Nemy ket nakasuot man kaniyak ti wedding ring me kada di asawak na ni Vincent. Nga ito nga singsing Manong Nemy tagtultuloy amang ipalagip kaniyak iti maysa nga lagip ti napalabas. Arobeng nga sa anak ton nga gayat tapno sa anak ton nga masaktan nga ore awanen ni Vincent nga magurure kaniyak iti nagkaysa nga biyak. Ket dumteng to ti kumdaway nga mapangkon tumadtendanunan sa jay. Intultuloy ko nga rod Manong Nemy ti dati nga negosyo ket kabut marigatan na iti panagtaraken ko ti manok ken baboy tilat tanistor ko Manong Nemy iti inkalikagom ko nagtultuloy. Haging nga nagturpos Manong Nemy ni Archie kadadaanan ti trabaho kandanda ni nag-asawa. Simublat ti duwa nga babae Manong Nemy nga kaanak ka nga iso ita iti pagbasbasay. Naragsaka kun para kadakuha na Manong. At-check nga didakto baybayan intun dumteng ti panagsalog ti salunat ko. Tadig ito'y iti pagpuunak ken nagpuunak. Tapno dumudan tumat kakitain ti pagsayatak into dumteng ti amin. Dito nga ron ti pagkasalitak Manong Nemy kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa ket sampay kumatadamat na ibatik nga adal liw-liwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagpuya. More power to the program lagip ti napalabas. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Ursula, iti banna Ilocos Norte. Thank you mat ka Ursula, tingka pa nang iburay ti pagkasalitaam. Thank you kadagiti amin nga nagbuya ken nagdengeg. So at tuwing ti pagayam yun ni Manong Nemy, Nemy Ruiz, mangibat-batin ti lembang oras kada kay amin nga sangapada. Babay na po.